Kedudukan Cup semi-final peringkat Shillong lajang batkan North East United. Kan long ketinya kon ke Shong Shit bah bat ke balak pendap semam ya ke Jaunalu Sports Stadium Hapo Apollo. Kini ke jelak kan long ka sinin kon ka arnu tarik mentau benah ke po Sunsteng Janmir. Badi tiket lasang bandina duk mentaka sengi. Hendai wat ada bu ya ke por bandina duk ke por arbaji mesengi layu i bagi pat mak na duk step kele tu ceki jaka di tiket. Hak bagi yang lan duk step bandaki spak bagi hajar ngot kele tengan banyo tiket kena banyo PK yang di jakon. Hapeng ki art league team. Balai iru ba amdai tak senrang ke yang lain makli tiket wat kisam lakan thai kilong kemiru kile ya up hage jaga di tiket ke badan ki benta jong ka polo bat golf link na kam ta banyo pikai ya kan ka ji khun ka balong hak arfin ruter subjek kita nam Spartan nama dia ni Spartan Menio batang saung menio tempat itu benar malan. Ancam